nongeye kugwikaza kuri Rugimba na Talk Sport. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani natubwira ko Juve icyacyenda ari icyayo kabisa. Akaba rero iyi kipe irasabwa kuza gutsinda Udinese kuri umugoroba ikabona 3 igahita itwara igikombe cya shampiyona cyacyenda kikurikiranya. Akaba rero ibingibi barabigeraho nyuma y'uko Inter Domira inaniwe gutsinda ikipe ya Fiorentina kuri umugoroba banganya ubusa ku busa. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kiratubwira ko Monaco mukomeza kwiyubaka nyuma yo kubona umutoza rero Niko Kovac ikaba igiye gusinyisha abasore babiri babata harimo umwataka w'ikipe ya Frankfurt Philippe Kostic ndetse n'umusore wa Real Madrid Luka Jovic. Abangaba babiri bombi rero Monaco iri kubashaka. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyagarutse kuri capitaine emblématique y'ikipe ya Saint-Etienne akayitwa Loïc Perrin. Uyu mugabo afite imyaka 34 nibwo bwa mbere agiye gukina finale ya Coupe de France, hanyuma ikaba ishobora no kuba ni na match ye yanyuma muri kariyeri ye kabisa. Uyu mugabo rero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 azaba yuzuza imyaka 35. Twerekeza mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Marca cyatubwira ati Cristiano Ronaldo arashaka urukweto rwa zahabu nk'uwasaze. Cristiano rero akaba asigaje match enye afite ibitego 30, Lewandowski akaba afite ibitego 34 ni umurusha. Akaba rero aramutse atsinze ibitego birenze 34 azahita atwara iyi Sourien d'Or. Sport yi Catalunya yo iratubwira ko Barcelona ikabishaka gukomeza defense yayo. Kwanza ngo barashaka gusinyisha Eric Garcia wa Manchester City, ibiganiro ngo byaratangiye. Ibyo biganiro nibirangira ikipe ya Barcelona irahita isaba Man City ko bakora swap hagati ya Nelson Semedo na Joao Cancelo. Affaire à suivre. Mundo Deportivo yo iratubwira ko Ousmane Dembele akaba uyu musore ari kwitegura bikomeye cyane match za Champions League, kuko match ya Napoli arashaka kuzayigaragaramo. Abandi bagiye mu biruhuko we aracyari gukora mu by'ukuri, rero akaba kwikesetse ashaka kumuha amahirwe yo kuzakina kuri izi match za Champions League. Twekese mu gihugu cy'Ubwongereza ni ibirori bikomeye cyane rero ikinyamakuru iSport cyatubwira ati imyaka 30 y'akababaro yarangiye, Liverpool yateruye Premier League kabisa. Daily Express katubwira ati ikamba ry'ikuzo ati Liverpool na Chelsea baduhaye ikirori kabisa cy'ibitego 8, ubwo Liverpool yatsindaga Chelsea ibitego 5 ukuri 3 wari umunsi wa 37 wa shampiyona y'Abongereza wakinwaga. Daily Express kandi atubwira ko West Bromwich Albion kabisa yamaze kwiyunga ku ikipe arizi bamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere rwose. Ari nako kandi cyakuru kitwereka ko playoffs zigomba gukinwa n'ikipe ya Brentford, Fulham, Cardiff ndetse na Swansea. Hanyuma izamanutse Hull City yamanutse, Wigan yamanutse ndetse na Charlton Athletic zamanutse. Daily Express yatubwira ko Gary Neville kabisa yashwanyaguje Paul Pogba yaramwishe. Nyuma y'uko Pogba rero yakoze uriya mupira wa penalty yaviremo rero Man United kunganya igitego 1-1 n'ikipe ya West Ham United. Daily Star ikabitubwira ati Naby Keita yatangije pool party kabisa. Akaba rero ari ikirori cyo muri piscine rero cy'ibitego 8 byose kuri iyi match ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Liverpool iterwa n'igikombe cya shampiyona. Demira irakatubwira ati Reds ati abashize akadomo ku myaka 30 y'akababaro kabisa. Ati zintwari rwose ababami ba Liverpool rwose bakoze ibitangaza. The Times yo ikayitubwira ati mureke ibirori bitangire. Akaba rero abafana mu by'ukuri polisi yananiwe kuba kontrola bashwanyaguje bakubita fireworks yana ku kibuga cya Anfield. Urabona hanga rwose, reba amafoto, reba hano polisi yari yatangaje ngo ntihagira umufana gusohoka ngo turabata muri yombi. Nota muri yombi murinde. Reba umufana, reba umufana, reba umufana, reba umufana. Ikinyamakuru The Sun cyo cyaserebe kabisa ati Liverpool yagihawe. Urareba dukubita urufoto runini cyane hano kabisa rwa hatari hano mu kinyamakuru The Sun. Twekeza muri Daily Mail ikabitubwira ko Kunagüero ari gukora cyane kabisa, akaba rero ari bugaruke kuri izi match za Champions League. Mu by'ukuri ni hari kuviza rwose marakora ngo mu buryo bukomeye cyane adahagarara. Daily Mail iratubwira ko ikipe y'igihugu ya Nigeria iri gushaka uyu musore Bukayo Saka kugira ngo aze abafashe mu ikipe y'igihugu ya Nigeria. Abongereza nabo bararwanira abakinyi b'abanyamahanga kubera iki mwanditse umukinyi w'umwana w'umunyafrika gakini wabo satana. Daily Mail kandi atubwira ko ubuyobozi bw'ikipe ya Watford bwamaze gutangaza yuko bushaka umutoza uzi gutoza abana kabisa. Bashaka gutoza ikipe ikiri ntoya cyane Watford. Mu gihe kandi cy'abakuru Daily Mail urabona ko kitubwira ko James Mason ari bugaruke muri pre-season. Kwandika ikipe Leicester City umusore yaravunitse n'umuhanga cyane. Cy'abakuru Daily Mail kandi kinatubwira ko Anthony Taylor ari uzasifura match ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal. Iyi FA Cup irakomeye cyane banyagaciro. Uzi ko uyu musifuzi ari we wa mbere ugiye gusifura finale ya FA Cup ebyiri muri kariyeri ye kuva mu 1991 bya bitarabaho. Hatari wane irushanwa rikomeye, abasifuzi uri sifura rimwe ikaba ari prestige. Wewe sifuye 2017 akaba agiye kongera kuyisifura. Les amis mugire rero ibi byiza cyane, Imana ibarinde.